Sibuye sithi kunemoto abathi kusheshe bathi comfortable Benz mara wena esitulweni uzoshift amayisha ikhefu uzongithola ngihleli kanje uthi moto kanti enzani asesikhona ngingifaka amaklashi amaningi Nkosi yami ubhikishe bekafaka reverse 90 afuna umnyawo alahle isport asithathe ha الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Mzansi mina igama ngipromise isibongo ngaka kunene Are you sure this camera you on like you on iyangishaya you on iyakushaya kahle zoom in ukuthi ngifile ngathi nayi all right Siqotse kulo ndawo Mzansi nalo udaba la umfo wakakunene lo umama wakakunene ubaba wakashabalala mina nguJustice Shabalala ashoba omshengo omawawa odongana kamavuso ay izinja madoda the one and only Tra Soweto Apho uqinisile phansi khona Soweto la before Soweto bekune Soweto khona mina mhlala batime nangihlala mina ngihlala Soweto mawuhlala ngihlala Soweto the first township Southwestern township hayi Orlando balaleli emafonini kuma smart TV yonke indawo la ningakhona asiyenzeni lento hey asiyenze lento Nkosi yami asiyenze lento asiyenzeni lento lena asiyenze yazi namhlanje anginiphekelanga lutho engiphethe uphuthu namasi Nkosi yami sitshele cream awanani sitshele ngizale Orlando yazi Orlando kuzalwa wonke umuntu kuzalwa abahlakaniphile kuzalwa nalabo abavalekile mabasha estradini bathi kuzala ihleba kuzala ibhari i-township engikhulela kuyo was very Nkosi yami it was tough I think a billion tough because it's the first township yakuphi eSoweto kugijima umphanza ngamahashi balwela ukuthi abantu bethu baphume ematendini bangene ezindlini kwaya kanjalo kwaya kwaze wasovela thina otsotso guluva igebengu zokugcina hayo kapatiya hayo kapura hayo kapuste besibuye ogaphuze izinja zokugcina ithi esikhiyayo ithi esivulayo indlela ibuzwa kithi bambelela wena siyajika manje lapha eOrlando ilokishi ebelungu nje waya liphethe yazi mabathi siyaxavatha usho abafana basedebene ngiyacabanga lixavatha ngathi angi-understand ngizala mara ke kudala kubulalwana uze bathi kunabo Lovers Lane ubaba ukuka kufaka ebhuthini
akudle ngayo yonke indlela ngamazinyo nangayo yonke iphathi yakhe nayo maqeda qede ngawe hey ngiyasaba Awusitshele sila kukhona ubhumba amaboya bathi indoda ubhumba amaboya uzibuza uthini manje phumba amaboya hayi kuleli baba wakho amfaka phansi kombhedi khona la endlini ngapho lokathatha esportini lobuntu makafika uthenga ibhiya athenga iniphi abeke iphepha bag la my lord my king my queen nkosazana nkosi my lord ikhanda lomuntu leli ngaphakathi ayikayi 1 ayikayi 2 ayikayi 3 nalabo abathanda ibhanji labo abathanda ukubamba kulenge emabhanjini abantu mawuthi yasondela hayi waze sophuza mawuthi yasondela unjothe iphepha bag akusuka ubende inyakanyaka kuyasabeka usuke lapho uze akela lamaqhubu kodwa kusabulalwana kusaserafu inkunzi iphansi phezulu nenkatha nayo ngapha ibhizi akho ngoba sasimazi sasabantwana simazi siyaya laphayana ngiqala isikolo eliresh primary school kusemashanganeni it's next street to that house from my house kune patches iphumela ngale then ekhoneni isikolo so my mother thought ukuthi I'm safe via imoto nani yeah my king mamela ngenza usapela phansi saphi standard 1 umama yangikhipha mayisemdala yena ungisangapha ngapha mangifika badayiqala phansi ngidayi mina badayiqala phansi bengiphasa nge6 months mina esikolweni bafethu ngitsheleni umhlolo engawazi after bangiqalise phansi kusap A ngoJune mina benya kusaphi ngoDecember kanjalo induku ivulelwe laphayana code of conduct protocol observed hey ziyadu umama unghi ubusy uphethe umambhuqe la nomandlovu hey bazokuthithiveta akuna simushela mangabe isimushela abantu bakithi nasazi ukuthi into enjani akuna simushela esiphume kulesa sikolo lesa siphuma ama graduate kuphela hey ithi ngihlebeleni yenye yama graduate kulesa sikolo lapho akunasiphuphuka akekho engihlangana naye ngithi mangembheka ngithi uzabe bofunde eceleni kwalapha yana hayi lapha my first acting piece acting role ngayithola it was 1989 i-advert yama-Kellogg's okay bengu-captain wama-scholar patrol so they came and organized abantu be-Kellogg's bakhuluma nesikolo and then sayishootha they paid you how much 2.5 by then okay then basipha na-invitation yase-Sentini I think for audition or something like that engalahleka yonke isentini hayi lesibona namhlanje lesibona isentini yeah ngalahleka ngicine ngingafinanga so ngicine ngakwazanga ukuqhuba italent yabona azange sakhona ukuqhuba ngoba ngalahleka la ngikhona ngihamba ngi1 ngabuya esikoleni right echubeka impilo sifike ku standard 5 so mina starting sami bathi 4 ngoba ama number eOrlando itrust zicala zithi 2 zithi 4 zithi 6 7 9 shuthi in any number ezovula kuleso strat bayibiza ngaso njengoba bathi 4 inumber 400 ileso strat mabathi 6 inumber 600 ileso strat kanjalo zalandelana so mina ngiqhamuka khona lapha ePWZ emabhithavuyeni eqhwageni zase hey bangezwa kubuhlungu eSouth Africa hayi eOrlando eSoweto ogabhuze bangaleso sikhathi ngikhula kunama big 18 mhlambe sengibambile phela boma 10 yana sengiyabona kunama big 18 nama big 18 bathi ama big 18 ngoba ngena ejardini avale yonke lemkhukhela ejardini kanye noma stand khali sex engasuka umphansi ichova chayisa umshimane phezulu komshimane iconverse phezulu kwesitofu ibiscuit phezulu komuntu
kudliwa umkhukhu, kudliwa umuntu, kudliwa impahla, kudliwa imali. Liba traumatize abantu labantu. Yonke kudliwa insimi, kudliwa umuntu, kudliwa konke, kudliwa kwasani. Ayi. Wazi vele lezi kaningi lezi ezibulala abantu man nama-fail pop. Sorry makubuhlungu. Azwana manje ubhayibha zona mhlawumbe imithi ezisebenzisayo yini angazi. Mara kaningi ayi lezi zikhatha abantu. Ayi. Plus ngegangster. It goes on. Kube nabantu ekuthiwa amakabasa. Khona uMaboyza. Khona uLabhaduza. Khona uBoyiki Kabasa. Somhlonipha lo munye ubhuti ngoba usaphila. Singambizi ngegama ngazathi sine sibize ama-TV uyazazi yena. Siphinde futhi sibize lo esayisimbize naye somhlonipha kodwa sizolibize lakhe ngoba umsulwa yena igama nje. Bafethu thina sikhuliswa lesima-ada hayi ngoba basikhulisa basithathe basibeka la eduzane basincelisa ibisi cha azange siyincele nestam or S26. The first guy ukutshontsha itshontsha lapha eOrlando East. Ukhona uGeneral of the Magabasa ushonile bathi bobo Sidudla. Kukhona uLes, khona uJuke, kukhona uBoyiki, khona uTara, khona uBhaduza, khona uTsitsi, khona uRoy Guns. Beninga. Hayi angikho lapho mina ngisakhula. Ngibukele. So mina nomama sihlala ezansi. Kagogo ku 5 streets away mawukhuphuka. So ngale ke ezansi ngakagogo kuseMagabaseni. Ngale ezansi ayithi nokubhoreka gogo ukuthi ithi mhlambe ngale bazangithengela ama yogurt ithi ngiyohlala kale kancane 3 months. Hayi mawuya ngale kuyashu. La ngithi kusemabhozini ase South Africa. Yo. Kunesidumbu every day. Mina kusekhaya diagonal opposite to the left shop. Every day. And the shop le kunendlu in between enye shop. And opposite that shop enye shop. Le ngapha bathi Gamabotha. Le ngapha bathi kuse-BWZ na 5. Le ngapha ngakimi bathi Gakhathide. Kunegime amadayisi ngapha, kunegime amadayisi ngapha. Khona ubaba bathi ubani Mashaba. Bekuyicoach squad. Nimbizeni. Ivan Mashaba. Ivan Shoni. Yeah. Okay. I thought you Mashaba. So Orlando Pirates. Shakes Mashaba, okay. Thina sazo Shakes Mashaba bampunga. Hayi bahamba ngama 65 igolo. Mara baqaba Ivan Cos. Bampunga. Futhi Ivan Cos. Buthi lalela. Lezansi mangithi kusemabhozeni ase South Africa. Hey. Phuma isidumbu every day. Mawuthi uthenga nge-50 rand lapha bakuthatha 50 rand uthenga. Umntana kithi makathunya istori akabuye ufaka emva kwestori seka rape uzaphuma sekaphuma ngeambulance angasakwazi ukuhamba. Sikhuluma nge-rape i-train. Lokhu kuyachophela nje ngestori. Maphuma lapha ngelapho. Umntana unyamalala 2 days. Lesikole ngibe ngifunda kuSilireshe. Njalo masifika amande kunamagazi emadeskini inyakanyaka. Hayi abafethu babhizi bayashikisha. Omdala omncane osancela ibisi oseka namagwinya sengisho lapha ezitoro. Angithi khona ama-rank. Ayikho i-rank engekho. Qhuma ezisba. Orlando East. Igangster yokuphatha ibhangu kakhulu iyo le ngikhuluma ngayo. In fact futhi ithi ngithe Soweto. Ngoba abanye bebaziphatha bazifihle phansi kwemiqamelo. Hey! Le gangster le ngikhuluma ngayo ukhona ubhuti abathi uOpa Jeremiah Liphoto. Abamaziyo bathi uPereps. Umsabo ongamboni. Umsabo ongamazi. Bathatha isigidi. Amakhekhe mntanami.
kufa umuntu itumbi ziyaphuma badala bayarepiwa kuyagwazwana la hayi ngivele ngihlala 3 weeks ngithi hayi lazi benguhandsome la mawulethi ngisanga angaqhumela into lapha emuva Bavarian Motorworks mayiqala lento iqala lapha yana gijinywe trainini namatikiti akhombela sathengiswa amatikiti kudala gijinywe trainini ipolishela abantu icathulo from lapho hayi sebabhizi namabhayisikili naba bayaqhamuka bahamba nge1155 bahamba ngeHillman Village bahamba ngeApage bahamba ngesidudla bahamba nge41 hey ukuthi ngiyayibona lento aniyazi lento ngiyayibona asifilimi iyayenzeka lento sitshela khona umunye ubhuti ofikayo njalo ngathi uyasebenza lo bhuti ayithi ngintwananyana and one gangster iyathandana lapha ekhaya kumamncane so yinokungilashanyana emotweni ngokumamela kodwa ubhuti onokufika emini ngemoto njalo ufike imoto is different I think ngoba lunch time kanjalo ushayela ama-out round abotsotsi round shithi utsotsi usebenzayo uyafika lo bhuti njalo bayabloka bemzanga hambe ayingelila ngowaqhamuka awaqhamuka phethe sona ngiyezwa bathi isandla sefeni Bavarian Motorworks Bob Marley the Wailers Banana Dashboard tonton bayayibiza baphuma phezulu bayachopela beshama dashboard bayalilizela hayi bayibiza ngithakazela umntakagogo lalela ufike lo bhuti ufika ngemoto omsebenzi afika apake lapha yana 535 MI 535I ecream white babheka athi maseka zohamba atshele lo lesima ade ngikhuluma ngabe singakaze sambona isimazi uyakwazi ukudrive hayi ngale ndlela bangene balihwaye bhuti hayi kusencane lokho ahambe so ugeneral of the Magabasa wayesebenza namanye amakula ngapha eLanglaagte ngase department kwakune scrapyard so uyu umuntu ukuthi abone ukuthi imoto ukhipha izenke ufake ngapha ukhipha iplate ufake ngapha kuyenzeka so ukupane umshwari isa next door yami it was the early days iqedwe ukusalwa so ugeneral makaba kanje no put boyki azikhula imoto kumshwari azingenele idudla ngangisho ke ngangekho phela ngeke ngizajojwa ubani ngangababoni kodwa assume ukuthi ngoba uyabona ukuthi uyigeneral iblomela lapha hayi ngaso isikhathi ukuthi ziyangena kulomnyaka ngibukele kuye le 535 mayiqeda ukuhamba ugeneral afike nge-PM abonisa abafethu ukuthi ngiyakhumbula babhizi kude ngayizwa hlefu ngoba ukuthi i-connect kanjani bhuti 535 hours in Soweto thula magazini sikumamela sikomadazi mamthula kanje ukuthi hayi khohle mntakagogo yabona umuntu ongangazi ongizwelayo yashidala ebhari le asinikezeni i225 ingene eground siyibone ngoba la izochayisa imoto zabantu angihambi ngedwa ngekubuye futhi ungalingi wathi uzonginika ikheza imoto yakho ngoba ngcono unikeza usisi ahambise abantwana ekuseni naye emsebenzini ungayinika uTrabule phela uTrabule lo angemphiwa or angimtshonji yayingenile enye intombi 10 hours ebhuthini sengikhohlele ukuyikhohla sihleli la angeke sikubize ngegama ungathi sihleli la kumnandi abafethu abazi ebhuthini kunomuntu ngoba wayenza icala ngisolva ngalezo indlela ngithanda iGBV kodwa nayo le kwakuyiGBV kodwa sincomi ngalesi sikhathi amakhanda bewalihlaza ngoba sasidakwe tear gas ngoba i-tear gas ne-rubber bullet siyitholile heck futhi ngiyacabanga nami ngitholile boma twice nyana ukuthi malo ukukhula amabala yabaleka so ama after effects sizothi apartheid konje Soweto
6 uyadlala uMichael Knight ngelilanga hayi mangithi ngilalela uMichael Knight eTV ngithi ngiyagijima yonke ingane ama-TV ayabalwa phela ngaso sikhathi isekhoneni isendlini esi-10 laphana ngenwa ngamazuba lana ngenwa mahala sigijimela kuMichael Knight hayi bhuti omdala hayi ngeke ngizoqubuka enye into lezansi le Orlando Stadium mina sisathi amawasha street phumela Orlando Stadium ngizoqubuka enye into lezansi ngizwe into yabona le asemoto nje But mangiphuma ngirashe ekhoneni is 4 hours from the corner mangirashe ekhoneni ngithi ngiyabheka ngithola ibheke phezulu kanje mangithi ngibheka la emaceleni inhlabathi ibheke phezulu ishaya nama4 isipuni sihleli isikontirini yazi mayingena lezansi thini ethini iqhamuka ngugear 3 ifika ugear 2 yangena iyakhuphuka ithi dubla magazine safayela sithela ngisho kwasani nephela liyasithela mayishi 35 ngithi nayo bus speed or bus khimpisi mayichoka nje ipaper lapha emuvi yasho bangifake arwa kanti as the pay bus khoma into lapho ikhuphuke yazi mayizojump istrad sam the following street T-junction isekele yazi mangibheka le moto le ngitaba afa abantu angingakholwa ngithole seyimela yena la imanga iyashikisha wakombona imoto ibhale u360 degrees ngamatayara esikontirini olinganayo mina ngazi scooter lezi bathi ama superbike inodishlike besibhala lo yaziyo umtholo hlangene akunanto ephuma eceleni oranjani bayaspina manje bathi abo bani ba ama big fish mamelani lani siyayenza lento nisithole siyenza namanje asifundanga siyange driving school lento futhi mina zange ngafundisa ukudrive imoto bekune big 6 eJartini bekune doctor wasebhara kuhlala no doctor ne big 6 anokweshiya ngafunda ngayo mina ngathola induku ngabe ngitshotsha kakhulu isikhiya manje mangibona ulesenza lezazinto azange ulesa ngithatha ngifake phakathi kwemoto athi bheka kwenziwa kanje unyathela mina ngabe ukuthi unyathela iclash makathinta ngale ngathi rev yakhuphuka ngathi makathi nyawuzo makathi ngathi ngeke ngathi alingana nalile like ezinye izinto angizitshela ngizibona ngalela lisho lela abantu abangalikhola ngiyakuthola besithi umshado mawuthi ekuseni liyaqhuma 35 mawuthi intambama uphuma esikoleni lapha ngabo ama-4-5 uceda ukubasa liyaqhuma 35 awusazi isibhamu uyasithela nawe phela iBavarian Motorworks lento ngizokutshela mlaleli hamba ngeBentley yakho nani kulungile uyayikhona phela unemali wena ufuna imoto ejika amavili we4 kodwa ngithi mina kulaba abadriver iBavarian Motorworks uma ungakagibeli iMI 535i yakuza ithi MI ngabe ngiyilo na i35 uM blue ayibovu yiso-ke isandla semfene leso abangazi u1 phansi u5 akho phezulu phansi hey thatha amanothi sibuye sithi kunemoto abathi kusheshe nayo ngithi mawudrive iBM ungakagibeli lo moto awucabange kahle ngathi awucabanga uyadecide awawuzwa umnandi beBavarian Motorworks bathi Benz hayi lalela bhuti bathi comfort Benz lalela la uza la singangena manje la estupini uhambe ngeBenz yakho ngihambe nge35 lami mara ngizokubamba iKevin bathi comfortable iBenz mara wena esitulweni uzoshift amayisha iKevin mina uzongithola ngihleli kanje lento iyayikhulumela lapha njengoba ngithi ibheke phezulu kanje slip diff lento ibanana branch
there's a telephone ka BMW, there's bananas. Mina if uhamba nge-telephone, I see umuntu ukuhamba nge-535 but the telephone ngibona umuntu uhamba nge-Uno. But there's a 535 abathi ibanana. Igeliva la iplanga asiraba. Amasita asibhaget aslim ano empower. Yazi mama abathi mawubamba 200 wale yamoto. Angikholwa ukuthi angikholwa ayangena lama 535 uLesi unokuqala umshado uqale eRain Show unogogo bekahlala ePrestige Park la bathi se phase 3 khona eDeep Clove thina sazi Prestige Park hayi ama phase 3 nani nabayibiza sazi Prestige Park bothola abantu bagcwele phezulu kwezindlu from Rain Show uze kanje udlule Orlando abantu bagcwele phezulu kwezindlu uyeDube uyemfulu abantu bahleli phezulu kwezindlu bayaphuza awucabanga ukuthi 35 uzongena eRain Show alikhwaya kayi2 kayi3 igcwala izindlu ayele nemkhohlwe kancane abuye anithi nibosothi uyahamba yabona mazohamba kamaphela unale themba lokuthi uyabuya aseluhle bothola up until eBeirut emndeni eyitsotsini zokugcina shayo les bafethu lento man shayo gazi man hey ngeke ubuye hey kuthi ngiyalibona mina bengibona imoto palo 360 mawumbheka uhlangene ngathi bekuthatha icampus abaningi bathi ba drive angayiboni leyo nto namanje bayafika emakhoneni ngokulila abaspina ko angayiboni leyo nto namhlanje ngiyabatshela futhi ngelilasa saxabana namakhalada kubani bahamba ngama ice ngadama mina ngiyabona nenze ingakaphumi ke letsotso lesejele I think maybe before Poma it was 8 years before Poma ngibazokula ngidama mina nenze ukuthi mina manje anginalo into lani yazi ngeke nibuye ngiyabona ngibiza Niyakuma open space sifuna la kunabantwana khona thina abadlalayo ngamatayera nezindlu nezimoto ezipakile uzobona siyashikisha imathematics lento asi 1 + 1 is 11 1 + 1 is 2 ho engilento yes ulaswa ithi pacha manje iyashawa le moto every day but abasatshontshe enye imoto manje hey kungena 535 kuphela ngendlela elingena ngayo 55 ngakhona kuze kusuke khona ubhuti omdala washona bebathi uMaraba wasizolo isiqhakaza sezolo naye drive iBM bengiphuma ezolanda awuzokuthi bathi nakuneziqhakaza zamampela ishawa imoto o ring wrong umuntu bekashawa reverse from Zola to Orlando angazi ngikhonto enjalo believe it or not ichela taxi kwasana ngoba eligijima 100 mali ngathi laphelele uyahlashela ngo reverse siphethe obhikishi indoda ethi eshaya amagama ay9 abangazi Chevrolet mawabala lawo magama ay9 sithi amagama ay9 ngoba sisuke singafuni ukuyikhwaza ngenye indlela i-underground language lena i-dictionary zozo ama-subtitle ayadura Nkosi yami ubhikishi bekafaka ureverse ithi mayithi 100 avula umnyango alahle isport asithathe ha nithubani uShubaga ngiyakabuye awusazi noma kudrive utokolusho ubuye lo muntu wekubona wozwa into enjalo wawuzwa bathi umuntu udrive imoto 200 efreeway ni-white line 200 buta ukutshela isitori thina besibona ibhayisikopha manje babukela inye metro thina sazi ethu sazi Michael Knight ekhishelwa ama 5 cent bayishaya ayibuke echitheka so enjoy phezulu than phansi man killing is too much yabona so phezulu entertainment shawless shawtara hallo semaza yechayisana bakuphina lo mele ichayile estradeni abona abanye sibabali ngoba bangenile endlini zabantu bawulungisa ama dining room phela
This is not for under 18. Yeah. From A to Z. Whether sikhuluma ngemoto, whether sikhuluma ngecrime, whether sikhuluma, it's not for under 18. And if it happens, you get a privilege to watch this. Take care of yourself. Lalela abazali. Esikolweni. Njoba sengishilo ngathi bathi ubuthongo sokuthola ngemetric asazi abangana grade 12. Sabathola bahlale bahlahlamehla. Mina ngifunde ngigijima. Ayikho umuntu ongifundise nix. Ngifunde ngigijima ngikhula ne-already time alingekho stepfather alright kwaba na 2 siblings bamantombazane. Then angithi ngilongithi gogo ngapha. Then nango leso ngikhanda. Sisiya lapha ne-Orlando High School. Yasuka ke manje. Mangifika laphana bas-allocate emaklasini. Angifika ngihlala phakathi kwenye indoda. Uyangena kumsebenzi uyazi introduce amayiqeda uthi bhuti class niyambona la bhuti. Uphinda le grade okwesi4. Ngicela ningafani naye. Lo muntu ekhulunywa ngayo hleli la. Ugqoke njengama t-shirt futhi ugqoke ukudlula ama t-shirt. Akafaki uniform yesikole mara ufaka amakhalazi wesikole. Awusuka madoda Ernest Mkhotsa bafethu ukuthula makubena ololele khona. Athi Salvatore. Athi coach. Athi AE. Ningazosithusa ngama Louis Vuitton man. Yekudala ningazosibandisa ngalamagushi man. Hey bantu. Futhi ngathi nolanda la emakhoneni. Angiboni kahle. Asikho la. Shawa isidwadlo ke siyashawa. Kuyaziwa ukuthi kune Hotman ezoyehla ngo9. Iyejoza isipali. Phila kamnandi idlala la ne-alarm every hour lishaya alarm ama-gate nama-in ayazivula nami neminyango sicabanga ibona dala benza ngathi manje yibo abapressayo manje esikhombo dala abantu bebebhadala esikhombo uyangithatha lo bhuti free period ngathi hour Free period. yeah uthi mamela thatha amadayisi ubeka imali ayi ngiyasha uthatha imali yesha hey kanti ngibulela abantu mina ngazi amadayisi ngidlamakota I think for the past week athatha switchika ngapha the first chicken likhine Soweto ilapha eOrlando bathi kasisi Caroline la izinto ziqala khona yazi bathini bar ha Orlando bapala hey bar Soweto ka fela yathula competitor maybe badi pitera yabo wantlhaloganya Pila fela. Gape meblaga kumanzi phansi kome phezulu Sesika Caroline how sesibuyile asifuthi asibuyi ngeke Caroline sicomplex edrobheni manje idorobha ngijwayele kuya nomama manje umama wazuza lapha nalapha ngoba phela imali ayikho ngeke akuzudise lonke idorobha ukhombile so hamba nale ndoda masifika la imoto bathi sawa khona yabona la iphozini bathi sawa Forceback ini asifika lapha na siye phambili ngathi siya ngase police station une hardware nyana but angifiki na lapha athi imali sisematayi yazi wangathi amfana yadlala why is just nice ngathi bheka kwavula na I struggle kwavula wangena ungayibona nje singayibonisa wathi thiwa vula umnyango sangena singaka mara ungakanyana upaka nama t-shirt esikolweni njobe phinda le grade nje uyabanyisa ngale ngaphandle nalesitwadleni bayoza kanzima bathi Ducks of London ashaya isikosha ashaya plane yo konje sokuyidokethi leli ene mina ngiboni like mina kumnandi mara understand futhi sibathula bus pit bapakile somewhere ngama badge amakhulu asibadlula nabo ngomoya wenkosi sidlule
Sifike ngangena emoto esikoleni ngihlike ngaphandle. Hayi ayifaki. Maphuma isikole athi asambe ngithi ethela induku lapha ejardini. Phuma dlaza angishawa ngomuntu akusumntana ebhande. Ngishawa ke anything umama ahlangane ngayo. Singambe ngekhaya ngifike nyobasa ngenzela umagogo utiye uledla likafiki kumele uthole umlilo ushisa namanzi sebabili kwazi ukuthela ipapa fast ukunyakazeka. Mangisayenza nemlilo ngizwa pipi ngaphandle. Ngiyaphuma edladleni bekunama room mari bawangakafulelwa hleli isikhathi nje angafulela. Mangiphumela ngaphandle. Nangu nomuntu usebenza kwenye Grootman bathi twist. Udriver amaveni lo Grootman but deliver ama case. So bayatshontsha nentwana zale Grootman bayinyakanyaka bayisiphithiphithi. Suka ama-cardbox kusala amaphepha. I-tissue paper kuphela ithola indize emoyeni. Soweto ibabhala. Uyabrika lo mfethu lo uthi sondela ngesondela ukhipha la ma-R50 angaka ngishanga 1.5 yazi sakwazi nokubala le mali. Hey! Thatha le mali ngifihla ngathi bayangibona ngifihla. Ifike oledi. Okay, ngisadlala ngaphandle ifike le moto futhi. Athi sengithengise idifa ngazi nedifa ukuthi yini angeke 2000 yawo futhi angaka yungiqosana. Following day athi asambe setropeni ngilanje soba impahla. Ngithi hayi uzothi ngisithatha phi impahla uzoshawa. Hayi athenga ibili beqwathe. So kabo time alambini ne tavern ama-tavern awuqala abe makhulu. Soweto so igebengu bezihamba ziyogqeka thatha amaveli into esejardini ziyogqekeza so basically zibuyele ejardini ngiyashare and all that. So one day umalume Themaram wafika nale gemshana zakhe ubrika ngesiduli la besigcwele bathi khetha impahla wathola ama size ini yabona athi abheka khululeka ngizobuya during the week but ngithola tholile ostanyana manje uzobuya during the week yazi ukuthi sekwenzakaleni. Sekuvuleke le yambobo le yana ama-foreign angena ngayo la eSouth Africa le enkulu le sekuvuleke yona ukuthi ngikwazi ukuzithengela impahla. Is the day namatshela umngane ukuthi asiyeke manje ngifake papasi ini outfitters sule manje mara ngamakhala wesikole. Abakhize mangafika ntamba amathola amabheki omkhulu. Athi usebenzile kuze kahle. Le mali angakenzi nini siyostable sase-territorial ibhuthi. Youngs, Kruger, Jack Parcel, Theodora, Kennex, A6. Anazosithuka ngala basibasithusa ngala matiki nyala lawa namhlanje ngathi athina besingacavini yebo belala bafethu. Yithi abogabhuze. Uyayazi iblush or wazi Dakota. Yeah. Angiphinde kwesithuka ngiyibona lento ukuthi sengigcoka ngenye indlela nasesikoleni amantombazana siwangibheka ngenye indlela. Angisanderstand na. So manje lo mfethu lo beke emdala kimi ubuyaphuma nabangani bakhe abadala enza into zakhe bo. Unfortunately ngelilanga uzoqhumisa isibhamu kusebusuku. Kanti mangifika esigele kusasa but lesibhamu besiqhuma ke. Bebashaya mfethu bebangene nge735 Bavarian Motorworks emhlophe. So wahluleka ukuyibamba ngoba belungu uBaspeed phela yena hey uBaspeed Baspeed nala ukhona ungakhona hey ubaqedile hey sizwe simnyama usiqedile ngendondo ngisagila we so makashona iyabrika lento yokuganga futhi ngoba uyimbekaza ngale element but ukuhlakanipha secalile manje mantombazana ngekhashana ayisacile manje kumnandi nyana. Ngaqala
ngayala bebathi kuseMayfair bekusasene kula lempela ke India lempela hayi lawo manje India lempela liphethe yonke imali yokuthenga liphethe yonke ijewelry la emapavementini kubusantu santu kodwa mangabe bowungazi ukuthi uzenzani edrobheni uzobuya ngenyawo or ngetaxi manje thina sasuka singaphethanga ne-return yangena i-twin cam yokuqala ngathola ukuthi mangithi ngiyalalela obhuti abadala sebayenza izinto bangifuna ngapha nangapha bathale mfana ujike ngapha le moto bathi ujike ngapha bathi bazomlimaza belungu mfana makalethe imoto lesiyilungisa ngiphuma nyangena khuma amareza lapha emuva uToyota ke loyo namaJapan and ethanagazi hey yaqhuma lento njengapha hayi ngithole lo bhuti athi mamela la une BM 528i evula la ecabangayo imhlophe ibisi qwala yacabanga sunroof yacabanga athi side linengqondo athi bheka nangiya le moto ngizokunika le moto manje ngizobamba amaphepha mawulethe isithu ngizokunika amaphepha ngithi angikuzwa like ukhuluma manje my first car was Bavarian Motorworks balaleli ningacabanga ukuthi le IS lena sikhuluma ngayo 92 kudala le Bavarian Motorworks in favor hey kodwa yokuqala yangibonisa ibunzinywa yangiphendula ya overturner nganqamuka indlebe yaka right ngafika ebar bathi akekho udoctor wangisiza ngayelisedi sizokufihla okunye ngoba ku sensitive kwafana abantu lapha mangisesibhedlela bangidischarge iphoyisa elingibhuke in laba senkingeni ngoba manje ipolice station ayingena le budget yami le yaselisedi ye-81,000 so the station commander suggested ukuthi hey wena umuntu usayinele lo muntu sayina lo muntu out maridla kuwe awuconsultanga nami kwaba inkinga I stayed in reception yaselisedi bathi awuphumi la ngapha bathi phoyisa sayina la wagcina sayinile into esizenzayo kwethi no trouble sifaka abantu inkingeni ngoba siyinkinga hey mzansi mangino interest ngeke nibuye noma ningaye mayibuye egarage lapha eshawela nothela ama full tank okuzakini nositaka ningakafiki hey khuma into lapha ebu 3:25 okay ngilimaza le moto hayi sengiyaziwa phela manje uqhumisa la moto phambi sengiyaziwa middlelands kuphi hey sekhona nabantu bathi bazongilanda edrobheni awukhona umunye ubhuti beyangangishiya kakhulu nje mhlawumbe ngo 3-4 years but ngestrada ayisekhetshini bathi uphethe mabina or la pheda nalawulele khona fana semzini wamosha kodwa wabhili future so proud now la ungakhona uphethe mabina ngahlangana naye edrobheni eCarlton Center kusase khona ama Sundowns amadoda ama-clean yawazi ama-Sundowns amahokitho yabona amazibhaka la igedi la eCarlton umlungu makaya le khona umkhaphayo bekana ama cellphone khona umkhaphayo should cash ay2 uthi noma ngabe ufuna ukubuya i1 ikwazi ukurana fast ukuthi hey niyaqeda lapha kodwa ke umlungu bekabuya athola into yakhe akunanga ukuthi ngiyaqeda mayehlika yale na iyadumia le mayehlika yale na iyadumia le mangine 250 beku 250 kuze town bakwethu njengoba namhlanje hey economy sesilimazile senamba ngama quantum abhadalo 20 something rand thina sazi GLX iCoffin Cremora iRap Around iSuper 10 iH20 iIsuzu WFR iMitsubishi iflat roof ihigh roof imarathon hayi segijima onyathi nophenduka noqhubeka noNtontoni hey inyathi ne hijacker lento nompendulo
kodwa kulungile sibonge ngoba abazali bethu nesizalwa nabo ziyabathatha zona le imoto onyathi nazibayise khona ngiyasuka ke ngene eHeathrow akwakusase eHeathrow uthiwa kusemimosa ngapha kunomnyango bathi kuse-international ngapha bathi imimosa nje so le ngapha ilokishi ngapha ilabo bhuti laba abantu baqhamuka eNigeria la basafika eSouth Africa bafikela lapha kumnandi nje siyayijukutsha siyabangena ngemvosho lalela sihamba phansi njengamalizadi siyabakhotha siyabawasha wabona iColette nabo Charlotte nabo Sharon siyatshontsha istallion nomunye ubhuti esimbiza igama siyatshontsha istallion masitshontsha istallion siyaphuma siyelokishini ekseni so uthanda idorobha yena manje akasange sidinga sihlile elokishini sifuna umuntu ozoyithenga nephepha mara sibhakela athi no yazi mfana ngokushiyana le moto bona uphuma kanjani ngibile edzobheni maye iceda ukuhamba kufika amanye amadoda Kaizer Suse Botsotso madoda Debuko bafika baphethe amavolovolo bathi mfethu uzwakala yima le ndaba yakho yokutshontsha abantu bazozibakudubula izinqa lezi udumisile eminyango yabo lalela 3 minutes to 4 357 revolve lalela nayi uzi ikhahlela 32 lalela la i1 rand iR1 beyiphathwa abomthetho oqala nje base baphatha iR5 nayi la bathi ndoda siyabangena unomngane konemoto ongasabi izinto athi mamelana uzangikhapha ngiyabona amaqhuthola leibhamo bebeloba nazi ibhamo but bangayi edrobheni so bayile nomunye ubhuti wama-specs yabo la ma-specs ukuthi mangime ngapha ngibona amehla kamakhulu bayile beku-drive baya naye angazi imoto yasisala kayikaye ama-deep ngoba sakatshayisa emabhareni hayi babuya bazongikhala batamfanayo sesina 3 imoto esizifakile hayi lo muntu uyasibhayizisa hayi sikhuphuke first day of the tournament yamampela ke empilweni yami ke leyo bese ngenzile ubutsothinyana uncanyana leyo ke njubana namhlanje ngihleli la kule interview 3:25 iza sambe international sport sihamba seSoweto ngeke ubuye izokumasaja le moto izokwenza manicure pedicure yazi makeover kungami Lamborghini kumi Bugatti kumi iPagani Zonda kume intontoni zime zonke kodwa ngithi yabona leya moto mayiqhamuka ingaba nginomsindi iqhamuka awusaziboni zonke le moto bona leya moto inento yayo yabona lapha BM angazi noma ngithi wenze iphutha or akenzanga iphutha kodwa ngathi wenza iphutha yazi ngithi kwangathi leya moto enzelwe mina ngisashona namhlanje simxolele owathola impama ngalelo langa ngathi mangena ngihlala yazi enye imoto uma ijaba mina kufanele uadjust ama-seat ngani mangena ngihlala ngazibona kuyini upractice wathi very busy ngale bamenza busy bayamsula bayambrusha bayamwasha bayambona kanantsipho qelitsila bamhlukanisa ngathi ibhola lomlilo lahlangana lahlukana umshimani phezulu umshimani ngapha amawasha ayahamba kwasani nithi wena start motor bese ngingayithi yanganginika yathi on yanganginika ngathi ayithinta umfana omlungathi ithi qinqinye ezinye insimbi Nkosi yami
ngathi isamile esagijima umntana omunye umama olahlekele asipholele sasidakwethi yagesi. Yeah. Mangibheka phezulu ngathi uthi yacabanga inengqondo I decide ngathi ngicabangise sikhulume noNkulunkulu wegebengu in heaven asibless asibusise ngoba manje lama charge sheet manje la kule docket sawamaningi manje umntana abantu uhliswe ngenkani uxatshiwe ukuthathela Islam ama charge aloku ayenzeka nangale ziyaduma anangochofa ngilimaza itayari ngimanje ngithi ukuyicabangisa ngibona icabanga ngibona amazulu evuleka. Akuthiwa kune-macro yakudala nje masivela nje khona la nje masike 2-3-4 corners nangu macro singene ngale sihlathi singaphakathi. Hayi nithi mangithi ngiyadipha ngale petrolini hayi mayifika ku-8,000 revs ngithi imani cimani lo berry white bathi ngithi cimani cisha akacishi kodwa ngifuna ukuzipepi lapha emuva ngimthinte lo berry white ngimthinte ikhahlele phezulu ithi mayithi khahlele izoqhuma into emuva bengakaqhumi ngisayizwa kancane ngithi Sydney Road fast left yabona mayijumpa lela bridge uyalibona lela bridge ngithi la main road ngathi river lela bridge uyalibona mayi yes ngikhuphuke ngo2 kuya lapha yabona mayithi yabona mayiyehle phansi kwebridge leli lesistimela mayingena phansi kwama bridge hayi bathi golf 7 yaqhuma banamanga angazi wakubhodlana hayi kwangasaphodli iBavarian Motorways hayi ngoba phela ngithi nayo lento leni yangokuthi dokotela ubani ngithi ungaya kaJamzashi akunoma uthi ngiphethwe inhloko akunikipilisi lenhloko uye kamazakazaka uthi ngiphethwe inhloko akunikele edolo manje akwakuhlela udokotela bafethu noma ningabuza bani akusinoma ubani ongakholwa Inkosi mayingibusisa ngamalanga ingipha amandla angifune esikhiye sakho sohlangana ngeyami ende asohlangana le emagroundini la nenza khona lento engibhekile nezenzayo anibuyeni nizini la ekhaya mina ngifuna ngizochayisa abantwana babantu ukuze umphakathi uzonishaza kubonakala ukuthi angikwazi ukudrive elolini busy le emagroundini ni round ground nithi niyahlika imoto wozoyihlika la phuma nyeni Britain ongazange uyibone iCorobrick siyasho lesa strategy yakubiza hey sinamanye majika mnandi mangilongithi awukuze sibhakabhaka inkaye ezilayitile ayi babe lona hayi angirelax ke angisingilo ya drive ufaka u5 la amadokethi la ama life sentence la singahamba singaphinde silibone yazi not make sure bathi kune make sure mina ngazi not make sure kodwa la madoda la ehleli phakathi azokutshela nawo nala ekhona ukuthi hayi suka madoda udokotela yena himself ngathi uye wayehlanganisa le moto sesiyongena ke manje sizongena erathini siyavela lapha hayi ubasipita umile lapha ubasipita upakile ubas John baphethe bahlomile ngeinganono balinda abantwana babantu bamnyama kunokumhudo ubas John makafikile yakhalwa kuzoba nabafelokazi kuzoba naba hey lalela ubasipita ufikile kulela khona kodwa ngithi lalela la angazi noma ngingunderstand esitsotsini eSoweto hey ikishimane gazi awuyazi 3 minutes 25 seconds in Soweto yo ubasipiti yathi mayizomdlula yazi mangithi yayihlokile amawashi
ngangize ngibrush i-accelerator ngingakholwa ukuthi i-accelerator ngabe uphelele ndaba athi 8000 revs yabona mayithi 1 ithi 8000 revs ngithi ngathi ngifaka ukuthi kathi ngiqalisa phansi ngoba ngiyayibona lapho level lapha ukuthi khona abazobekwa ngo11 maye kumele ngisindise impilo zabantu yabona mangithi 2 khala lentela lapha emuva ngizwe isikhulu salento ngathi yayihluthule ngithi kanti yenzani le moto ngiyiyeke ithi 2 we can say roboto bathi kusa mangithi 3 ngithi moto kanti yenzani hayi sesiyakhona ngeke ngifaka amaklashi amaningi ngipompa ngiclash hayi ngapha ngiyathelile ngihleli kanje ngivele kangaka ngithi yazi manje ngimdlula ubus speed or ubus John or jealous boys yabona manje ngiyakulela cave la kaput Ivan course eBridging wakhala ama flag babelilizela bebebiza ngithakazela bathi babevula indlela lapha esibhakabhekeni kublue chaza ukuthi konke ezayo la emuva hayi kodwa hayi ngiyabona white mayifike deep extension ebus speed wama athi fuck dikaforat khalbo yabe ngizilambo elibovu ukuthi hayi sina petrol ngabe ngene garage kaput Ivan cause engine garage next door kazakuzaka full tank khona orla Jomo Msuthu khona orla Face khona orla Achi khona Galela khona DR khona oJomo Msuthu iJSI i41 iJLI6 i28 i535 iScopo iGolf bonke labantu abagcwele kule garage abasebenzi abantu abayehlayo baye emsebenzini abana imoto baye ematrainini laba abantu labana otsotsi zigebengu kodwa zigibela imoto zikanokusho ayike yangena mayicetha nje ukudlula uphatha vila iqhamuka sithi mangithi iqhamuka ifile na ukuthi yaqhamuka ongayibona segarage sekayilindile khuma into emuva ngiyagida ke lana hayi la khohle ngakwenza icula imoto siyongena elisuthu ubhali yazubhala ama lyric hayi ngiyagida lapho uthi afuthi ozokutshela ongaphandle ongaphakathi uyayiza kodwa ongaphandle uyoza kancane ngiyayintshela abantu ngithi yazi wayesaduma kudala bathi asiduma namhlanje ukuthi mangishaya imoto mina ngicareful ngemoto ukuthi yenze into right ayilimazi abantu ayenzini anginakanga nina awanganaka nina kuzenza ingozi so nina ni million nibheke mina ngibheka so umunye ngibona usetaxini uzobathi utra uhlala ezolo yabona ukuthi sengihambile udumo into yethu asambanga sayithenga usayiboleka kuyamangaza ngoba la ngisaba khona mina kuphuma matron kuphuma sister kuphuma into namanje kunama graduates hayi angazi ukuthi mina ngangifuze bani wakwenze njalo kodwa yathi mayiphuma kulelo garage ingasabhadelanga lo 100 rand uthi wayebhampa njengomntwana angazi obona ice cream or obonani umama amphathele ayishala phezulu akhalela ingqondo ukuthi ivuleke ngicabangise manje ngangibona nje la manje lo meeting zo entertainer labo iguluva lapha ohodoba lapha njoba ngibuko hunter bangahunter la kimi mina ngathi ngichaza ukuthi bafuna ukuvela kanti sebayayithatha angithi yimi engisayina ngayo uPrevut Vach
I-break mawalathi yimi engisayina ngayo bawafakile ama-55 bawafaka ama-58 bawafaka wonke lama-BM mina ngisayina ngale the whole Soweto futhi umzansi kabuphara zi-250 le imoto ezayenzwa zonke lezo zibona zigcwele uthi ama-AS hayi cha udaka mhlawumbe Soweto ayi-3 original asele amanye mhlawumbe somewhere zonke lezi zigcwele udaka i-body filler kwafaka ama-body filler kwafaka i-boiler kwenzwani khona omunye angifuna ukubiza ngegama mhlawumbe una-8 yalama-AS yalama kuthiwa ama-AS thina sikubheka kahle siyayazi lethu ngapha zabo siyibheka nje nango ngenodaka lakhe simiyeke ingene ishikishe makuthiwa kunolakhi ngale kunothaba ngale kunobani silapho kuthi abo bantu bafaka kakhulu silapho ngoba bafaka kakhulu asikazi sayibona le iqala ngathi indaba zila sishikishe bathi kunomunye ubhuti uthenga nga-20,000 sifike kuye athi hayi bafana ngiyanika u-20 asashida sinetayera nentuthu asafuna ukwehla imoto manje asithathe siyibhaka ephumulo egaraji ekuseni ngithi kubo ebafethu le asithengisa bathi hayi futhi barabara ngithi mamelani la le asithengisa le is the fastest thing manje ngikhipa bana plate yabe ngena ngelanga landelayo hayi manje sengena ngomfutho manje sengirejistile sengaziwa phansi izolo phansi white wonke umuntu ngicream wonke umuntu ufuna la ubafana zona sasa sifakele iminyama so ayi2 i-black and red at least ngihamba nazo ukuningi bazo azikwazi ukudrive fast azikwazi ukudrive nje so azina choice sasa kumele kupake red yimi ngikhipha futhi leminyama yazi besithi shy town to town asazi noma bayazi abantu abaganga namhlanje kodwa nje asikhondoni sesisho nje bayazi town to town besiphuma si3 location mara sifaka imoto ezi20 bathi abantu ayikho leyo nto sikubheke nje besiphuma ngo9 ekuseni nabanye abafethu siqhwapha imoto la ekhoneni siyipaka esitradini sesi10 mhlawumbe esitradini sesi10 siyipaka sesiqhwagenye futhi siyipaka ngale siqhwagenye siyipaka ngale besinga round suburbs sibe sethi sihambe siyodla ukuthi manje maye zehla kanjani lemo sezithathile zehla kanjani leso 20 thina sayi-enjoya i-crime kusase igame hayi manje bafethu manje iyalimaza iyabulala nakudala belokhu ilimaza ibulala mara qala sasingaphandiswa ukuthi emajardini akunachizi akuna ini ngangaso cheese boy kodwa lelambe likhona ukuthi lingihlekise njengabanye abantwana nge-Kit Kat Friday maliholile bengasweli sinkwa so ngeke ngithi ngangikhalisa ukuthi nendlala ekhaya lama ayesagcina i4 eSoweto and nescheme siyakhula ngapha and manje nathi siyakhula sesicala ukuthi umuntu imedium le sokwazi ukuthengela umntana abantu impahla bese sithothenga impahla sifike siqhwage store lesi sithenga usimpahla manje sesiyaduma manje bathi siyaduma nje ngendisi nophephela emhlanje ezinye itoro ngeke siyibize ngamagama besifika sizothenga hayi vele kamnandi sizothenga kodwa nxa ukuthi manje sengibona naleliyana manje kumele ukuphuza kumele kwenzwana hayi bengaba nama rough rider toilet aphethe isibhamu mawupheka aphethe isibhamu sex aphethe isibhamu yonke into yisibhamu manje makhanja singekho ecrimeini iyazenzakalela ungacabanga ukuthi samlandela sizomfaka kwakhe ejardini khona la irobotini makube njalo and la irobotini akusuthathelwa yena kuphela nalaba bala
kuzoba busy. Kwakhuleka futhi kwakhuleka. Ngaze ngaba ne-first car yami i-528. Not that one yaphinduka. Eyami nge-Mine Street. Ngaba ne-508 Derby Grey, ngaba ne-green. Same time. Ngaba ne-525. Azaqala manje yakijela manje sona boma focus manje. Besides smooth emathuneni umfethi maye ngabe uyowalimala le enkundleni wasala enkundleni nangu sesiyombeka beke kufika isikhathi la kuthiwa umfundisi lalela yabona lo muntu okhuluma ngaye awumazi bakunikela ngithi 800 rand yakho mele eceleni sekugena thina manje ngeshort nangeBermuda kusala long pen phansi wena ufaka iBVD mele eceleni uthi bafazi namadoda amatayi ithengiswa happy future ngabe isitoro se-future singakuphi ngoba imali sinayo hayi imali sinayo ithi baba kodwa le story se-future yisi singasazi ngoba siyanga esikolweni nangu ugazi uyayehla la eboxini ushiya umfazi omaboya ushiya ingane ushiya indlu ushiya ibhasi ushiya ibremutvaga akayanga esikolweni akana future malini future nisitshele nathi ngoba nina niphila ngathi aniqeda ukuchayisa lapha emsebenzini nizophuza thina la niyalova nibhizi nathi la nibhizi niyimbungulo nibhizi nasaka kodwa ke ebalekile ifuture abaningi ababuyanga mnyango kuyena uyiwana ukuphuma my first time mina ukuboshwa kwami eMelvin after iphithiphithi lezi yazi iskimi sinokuhamba angazi kanjani ihlukane nje mara ngicabananga singama nabanye manje ngangena eMelvin Newlands sabantomazana ayi2 nabafana bayi2 bathola amantombazana athola ama-free bill but ngana umuntu osalela thina sathola ngo-2000 bill my first time ukungena eSun City kwakushubile bodliwa imphungulu udlibisi bosho udliwa iphoyisa ubanjwe imphungulu nentwala inkunzi ubanjwe iphoyisa inkunzi ubanjwe isibosho wese uphinde ubanjwe umuntu wakini inkunzi bathi bamthumela ukuthi kunika 100 rand hayi ayifihla ukuthi banginike 20 rand kusho ukuthi mina ngangena ngathola ngangazi kune first class mina ngathola i-A class ngiyintwana encane ngabona kuhlanya bobhuti ngangena ngathola double bed ngatholani ngaphuma manje sengithola imendlela zamampela ngithi makuhleli kuyaxoxa siyalalela era kokotha lona kumele bane garage ipetrol kubo ekokotha kubhizi saphuma ngophuma asahlangana esicabheni akwamamenzela awusuka madoda ngeke ubuye bafethu kwenzakele bafila abantu babe amakripula abantu namhlanje abanye bahleli ema-ofisini mara baqale lapha ungazenza uzenze ungaba namateksi ayi-50 ongawasebenzelanga ulokuthenga amagezi bafanele ukokota yinyembezi zabantu labo udaba elungu yinyembezi zabantu akekho umuntu emhlabeni uNkulunkulu amlethele ukuthi azohlupheka 1 2 akekho umuntu uNkulunkulu emlethe emhlabeni ukuthi azoqhwagelwa noma atshontshelwe so ungabona amateksi ayi-100 manje ngoba wakokotile ngoba ukuwathenga ukuthi wena uyikotshontsha baza nazo wena uyathenga kodwa inyembezi ithi sikutshele
i-temporary. Makungabhadali wena mnikazi wamateksi ayi-50 manje. Abantwana bakho bazobhadala. Makungabhadali bona for izenzo zakho kuzobhadala abantwana babo. I-chain lento. Wena ungacabanga ukuthi ushiyile guys. Edawu story nabantu. Lalela. Zophuncuka lezi zinto ngathi azange. Ngoba nalabantu ezisele nabo abazazi ukuthi zisetshenzelwe kanjani. Utrawe wakhula. Utra ilo muntu lo olandelwa abantu noma ngabe uyaliya abantu bafuna ukuba la ngikhona. Wena siyoganga. Wena siyajive abantu bafuna ukuzibona phambi kwalo tra. But utry out grand. Umama ugogo umkhulu umntana omncane noma ubani malume ngisho nophuza cartoon utra bayamazi ugrand. Marinki ngekubuye. Sidlulile ngoba sasingazi sasenziswa ubuntwana. Kodwa umvuzo sobhadele namhlanje zonke le imoto ezi100 esizikhibelile nezimpahla eziningi esizigibelile esizigqokile nezitokufela idress ezambile nabo bonke amantombazana ungawabiza khona emhlabeni. Namhlanje angina next njengama knickknacks. Namhlanje angina nekar. Manje bekwazi ukuthi mamela lo uthenga imoto manje. And akayi uthenga imoto kubantu bani uyaziyela. Bakhona abasaphila but ngeke sibathinte ngamagama mara nalaba khona mangikhuluma kanje sebanezitori abanye mangikhuluma kanje. So bayawabheka lama podcast bahleke ngani. Manje ukuthi uthini? Hey, mangithi ngena 20 cars ngelanga mhlala everyday lento. Ngaphandle kweMonday holiday. Boys holiday Monday. Nabo bus jealous nabo ngathi bayithatha draw nathi. Tuesday is not compulsory. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday bajayiwa belungu. Siyabanyisa. Unokutshela abantu ngithi I'm not proud but nje ngithi sidlulisa nje just for ukuthi ube nolwazi. Mina ngiyi1 angikhulumi ngabanye abantu mina ngiyi1. Ikari zingaba 5,000. Ngiziqhwagile ezinye ngizijontshile ebantwini. Ezingaba 5,000. Singahamba C4 edrobheni kodwa drive u1. Angazi umethole. So gcina C4 phakathi kwemoto. Kodwa umuntu ozoya kule moto ayivula idrive u1. So mina ngilezi angizange ngizoyenza i-shopping. Ngoba number 1 abantu bakanje baphuma niyangena i-shopping nayi imoto nidayi sicela ungena thi sibheke ezinye yani ngabushala niyobheka police station ngiyaqeda le ngiyaphuma ngizengalethi ngizengayaphuma wena ushaya 5,000 mina nje imoto engizistartile yeah orenye ngathi start mangithi obviously ngizobe ngicela ikhiya lapho ngihlanganise zero-bar ngihlanganise nezitelo mina sihamba C4 mara bayazi yo shilo ishintshayo hayi angitshelwa angisingilezi mina ngalesi sikhathi mawufika ukuthi epromise asedrobheni yazi khona umuntu mawuthi asami sospin athi wenzani siyojoja or sense uyabuza uthukile loyo cha mina ngiyangena nje naye asedrobheni asabona khona Still and More igama lekhampani Still and More still insimbi more still ukutshontsha still insimbi more yeah le company le ngelinye ilanga ngiyangena ngithola usister laba ngibona hamba nabo lento zabo society nana so ngiyangena uyangintroduce baba la ekhaya so bayabuza ukuthi manje wadla kamnani yakhe zangara nyawoza bathokozana wadla kamnani singembizena ngegama ngixolele sisi bathi wadla kamnandi yini yazona uhlala ku masila kwakho
isebenza le out athi still and more but igroup lo company athi anywhere la kunabantu abamhlophe khona ikhona but athi still insimbi still kuyonja and more athi bathi understand athi angazi ukuthi bonus anini angazi holiday anini mina ngibona nje everyday kuyenzeka angicela imali ngiyaphiwa ngiyaphaka futhi angike gasarsa basazi still and more asina salary asina wages asina pay yonke into iyenzeka kodwa libhlungu ejele encwaba ngeke ngithi libhlungu ngoba sothulile kodwa nalo lileza khona esingazazi kodwa zikhona yonke indawo kunomvuzo angithi mawungitheipa kanje hayi ungithepela ukuthi umamelisa abalaleli mawudla udlela ukusutha bese uyokhipha yonke into inebhatala ngaba mnandi manje waqhubela amagushi ngenyembezi zabantu wenzeni lalela la understand uzongikhumbula ngelinye ilanga ibonda likhuluma nawe ibonda lishaya umthetho bathe ejele kushaya umthetho ama-gangster mina ngithe ejele ibonda lishaya umthetho hayi ama-gangster mina zange ngibone ama-gangster ashaya umthetho ngabona ibonda lishaya umthetho wonke umuntu ola litrapa lizetrapa ubevarde loze ngumsebenzi thola kuhambisile limtrapile manje bona dlala ngoba uyacabanga ukuthi singabe nginobhibi wamsebenzi shopping bhekene nale ibosha lezi Nkosi yami bonke abantu ababukela ngiyanithanda ngibonga isupport yenu utraka trouble lona upromise wakunene waseOrlando East abanye bamazi ngento ezimbi for their side abanye bamazi ngento ezinhle also for their side but mina ngiyathe grand nje beziphandela engahlungizanga umuntu it happened nje ukuthi lento isegazini njoba ngisasho namanje ngithi 3 minutes 25 seconds in Soweto angifuni drive kabantu kunkulu nje angibusise ngayo ngiyayibona iGolf 10 odina kunandaba nazo zonke kunkulu angibusise ngale moto ngiyanibonga ama socials wami Trouble Facebook Trouble Instagram Trouble TikTok documentary incwadi i325IS ingoma ikhona nizoyistreama nje ngasikudala sekusele kancane and ngapha on the other hand iyacabanga inengqondo I decide ngiyekubuya konke ezenzeka bafa abantu utry isikhaleni abantwana abanice ngiyekubuya Nkosi yami from 1804 to 1801 yona iyacabanga I decide ngiyanithanda bafethu I'm hoping to see you hopefully inshallah mina Muslim so by God's will ngathanda nami nginithe phatha nganithi phatha isashisa lento sisasekhishini asikakayina semaphasishini asikangena sema dining room ningasheshe nijaha ukuthi sisasela ekhishini asiphekeni siprepare ukudla ukuthi siyohlala ema dining room ngechova chase ngomshimane phezulu komshimane ngishot nangeBermuda yabona manje asibangena ngehash hayi ngefamily car yenza ithokothoka kakhulu family car bafuna ngehash sikhabe iminyama siyayenza lento
bafethu try sikhaleni ngiyabonga ukuthi ngibe nani la namhlanje and I'm hoping lo bhuti lo uzobuya athi akhulume nami and nami ngathi ngamkhuphulela isikhathi ngizokwazi ukushisa kahle futhi namhlanje ngizobile kodwa nginani bafethu ngiyanthanda Yeah. thank you Siyabonga. Khumeni into lapha emuva and No, thank you so much, man. Thank you so much.